жазууларды жазылат. Өзгөндүн эки жактагы чебин башка жерде жок. Hiç başka yerde şunday çepik görgөнüm yok deydi. Abu Abdullah al-Maqdisi деген Arap sayahatçısı kelip 997 yılı gün kelip. Daryadan Darya'ya çep barganda, çıkışta jana batışta. Daryadan Darya'ya? Mana Karadaryadan Jaz Darya'sı geçiyor. Muna ortamda çoğuna çıkıyor ekinden de. Hazır bunda hani siz nimede yani Karabaşçılarda berge sudan geçiyorlarda körsetiz mi? Öte baga diye körsetiz mi? Oşunda görüş gerek var. Bu değil mi? Mozaika oladı. Mozaikada set azırak oladı da ondan keyin taş baga diye ne oladı. Hazır emin şartlarda hazır şartın özün sel çoğun neme olması oladı. Bunun toğlarda bir yakka dağı mandayla çürüp dağı o alıştan gelip kannemelerin büyük. Üçüncü kervan geliyaptı. Özgen значениесі сәл мұнарақа жоқ болады. Мен ашылай деп отырмын. Мына немені керуан жолдagi порт шаһар сияқты ең чоң. Аталмаштырады bu yerде. Тауарларын түшіріп, саудагер Мавараннахр жаққа кетеді. Шуның үшін Өзгенді өте богатый қылып іштеш керек. Ошо дәуірде Өзген ошодай өнүгүүгө өзүнүн тарыхыда андан алдын да андан кийин де чыккан эмес да. Şunun için oşu nimeni izleyebileceğini kılış gerek. Sizin buradaki Karapaşlar'da suretinizde, yani berk suretlerde öte nime çıkan, bay çıkan mı diyece. Önükken doğruyu okşayıp durdu. Hazır bunu şahar diye yaptırıp, hazır mınav jellerge dağı figuralarını koysak, keçilerde, bunlardan nimesi, oşa menen, bu. Hazır biz Kırgızistan'da yolu hazır Özgen'de öte tabi mi? Bu kervanem şu Özgen'de öte etken nimesi de. Şunun için bana iki jaktan ümtülüp keletken kervende nimesi sal bizge bednirak görünüp kalıp o biz Beriştan'da süretirden de çektirip kalışımız gerek емес de. Hazır men dağı saykanday Beriştan'ın süreti bu janakı Yu деген шаар болуп Кытай менен биздин немебиз аралашып, алиги сепилдер жанагы Самарканд, Бухарага караганда булардын айырмасы сәл. Яны Кытайлар куруп андабыз немелер болгон да. Ошолор менен спорт эстеш керек дегенде бир мани менен анын буга жакыныраак кылып койдум да. Авазеке айтып атканда биз эрте менен как раз сүйлөштүк эле. Анерге мунара калып кетти, анан шаар бир башкачараак болуш керек деп. Киши азыр мындай биринчи эле вариантын берди, көрүп эми. Азыр мына берки мунараны койсок, анан кийин кербендер именно ошол жерге барып туруп токтоп, анан өткөнгө даярданып берди да өзүнчө бир мындай неме болуп калса. Азыр нар жакка өтүп, Калтемен жактан бир сүрөтүн алыш керек. Аны ким кошсок бардығын аралаштырыш керек екен да. Анда бізде круглый мұнаранын немесі фигуралардың кейін жасалған да. Мұнықы илгерки Қытайдың немелері мұнанда болғанда көбінше. Ama şekillerdi Şekillerdi. Себебі жанагы илгери Ю деген шаар болуп, анан кийин основасы Қытайлардыкы, кийин ошого бериш. Ю деген шаар болгондо мунара эм жок эле. Мунара жок эле, мунара кийин курулду да. Bu 11-ci biz Abramka Moğolmançızda Yuga negizde emeni basımda koyuşumuz gerek. Yuga basımda koysak bizdeki hazır bütkül dünyada oşo kaysı yerde olsa oşo Kıtay memleketinin oşo tasirindeki önükken madaniyat katarı getiriyordu. Bu yerde biz dağına göçmenlerden ana oşo jana orta oğlumlardaki bu bütkül dünyada Karahan memleketi katarı tanıngan ulu devletin bazı yemesin, elesin, kaynağı canıtılan obrazın beşiz gerek de bu yerde. Misal için göçmenlerin negizgi mesele, misal bozuy, özümüz biliriz. Misal için bunların diyeklerine eğer ben süreççi mesele, süreççi olsam, misal için son bozuylardan nemesini bir bakın.
экisi ортосундагы мамлекет дейбизби, же болбосо кийинки Карахан дөөлөтү дейбизби? Мына тиги нар жакта картасын жакшы билебиз. Муну да кайра иштеш керек. Анан картасын ошо картаны ошончо дөөлөт дейлеген мамлекеттин бардыгын негизги өзөгүн бакы улуу көчмөн дүйнөнүн жоокерчилик замандын немеси түзөт да, өзөгү түзөт. Анан биз ошол нерсеге басым жасап, жанакы эми бул жерде баягы мына 906-жылы Маннергейм тартылган сүрөттө мына чептердин орду калып атат да бизгечи, баягы тарыхый өзөк катары белги катары. Анан ошонун негизине келтирип, мына 16-жылдагы Бабурдун Бабур немеде калган сүрөт баалуулугу, андан кийин Маннергеймдин сүрөтүндө калып калган бул 900-жылдардагы чептердин ордулары, булар өзүнчө дагы өзөк болуп берилиш керек да. Бул чаттагы жанакы Манастын 40 чоросунун немесин беришкен го, кандай жандуу. Мисалы үчүн ушул жерде дагы мунуларды эгер Кудайым насип буйруп ушуну ишке ашырып калсак, ошол эле улуу чаттагы Манастын 40 чоросундай элге бир сүр берген, бир өзүнчө бир дуал бетиндеги полотно болуп калыш керек да бул. Ооба, ошондой. Азыр эми бул башталышы. Мен дагы алиги мунаранын артында десем, мен дагы ушундай ойлоп алдым да, азыр ошону кеңейтсек болот да. Эмне ушул мына ортосун кеңейтип чоңураак кылдырып, анан калганы мындайра кетерсе болот. Ошо 30-40 метр аралыкка биз ошону бир керек болсо бир мындай бир эки жактан бир 15 метрден калсак, ортоңку бир 10-15 метрин биз ушул өзгөндүн ошо Карахан мамлекетинин дөөлөтүнүн учурундагы бир өзөктүү бир нерсени көрсөтүшүбүз керек да. Биздин экскурсоводдор ушул жерде ушул маалыматтарды айтыш менен бир жок дегенде бир жарым саат туристтерди ошол жерде кармай турган бир эме жасашыбыз керек. Күмбөзгө, мунарага арга жок чыга турган образды бериш керек да ушул жердечи.